Chapter 11. Vanaand kuier Beesbal, Noma Swazi en Karleen vir die eerste keer by my huis. Ons het besluit om te braai en te praat oor smetterling idee. Ma is natuurlik baie opgewonde dat ek vriende oorgenooi het en hardloop soos 'n reismuur op en 'n warm plaat met bakke vol snacks rond. Pa het besluit hy is in beheer van die braai en die vleis is opgelyn in 'n ry. Tot en met hierdie dag het hy my nog nie genoeg vertrou om self te braai nie. Ek sal gelukkig wees as hy die braaitang op my 40ste verjaarsdag met 'n groot rooi stryk aan my oorhandig. My nuwe W&W Nations hierdie speel van binne af en dis heel gesellig. Na ete gaan sit die 4 van ons in my kamer, wat ek al van vanoggend af aan die kant moes maak. Nog 'n lekker ding van my ouers, dat hulle nie 'n probleem het dat Karleen en Noma Swazi in my kamer kuier nie. Aan die een kant voel ek hulle vertrou my, maar aan die ander kant wonder ek of hulle dink ek is steeds nie groot genoeg om te verstaan hoe die bytjies en blommetjies werk nie. So, Beesbal, Noma Swazi and Karleen are going to visit Dewald at his house for the first time. And they've decided to braai and speak about the smetterling idea, which is butterfly in a different language, and that's the idea about the bullying organization. Now, obviously, his mom is very excited, and she's been running up and down, making sure they have snacks. His dad has decided he is in charge of the braai, and the meat is ready. But his dad will never trust him when it comes to braai. He'll be lucky if his dad allows him to braai at the age of 40. There's music playing in the background, one of the new CDs, and everyone is quite happy. After they've eaten, all 4 of them go up to Dewald's room, which he had to tidy up since that morning. But it's nice, like Dewald is grateful that his parents aren't or trust him enough to allow the 2 girls to go up into his room. He's grateful for their trust, but it's like, why, like, are they unaware that he knows about the about things that could happen in the room? Baie aaklige taak gekry met my daaroor te praat toe ek 13 was, en hy het nie veel verder gekom as jy moet vra as iets pla my seun nie. Weet julle wat 'n QR code is? Vra ek my vriende. Ja, dis daai vierkant met die klomp blokkies, sê Karleen. Hier's een, sê ek, en hou 'n QR code na hulle uit. Alle slimfone kan dit lees met die regte app. Kan ek probeer? Vra Beesbal en trek sy selfoon uit sy sak. Natuurlik, sê ek en gee dit vir hom. Dis awesome, lag Beesbal en hou die foon na die ander 2. So my idee is, verduidelik ek, ons sit 'n kode op 'n kaartjie saam met die smetterling simbool en gee dit vir enigiemand in die skool of waar ook al wat geboelie word. Voltooi Noma Swazi my plan. Wat van die wagwoord? Vra Karleen. Dis vlieg, sê ek en draai die papier om in my hande. So, val Beesbal my in die rede. Jy gee die kaartjie, vra hulle om dit te scan en dan vlieg in te tik. Dan kan hulle by die groep aansluit. So, when he's done with speaking to him about what happens between boys and girls, he didn't get very far other than saying to him, if something's bothering you, come talk to me. But once they go to the room, Dewald asks them if they know what the QR code is, and they say, or Karleen says she does. And he takes one out and says that people with the right app on their phone can scan this, and then it will obviously take them to a website or whatever. And then Beesbal tries it, and he's obviously very excited and says it's awesome. And he says, so they will hand out papers to people who are being bullied with this QR code on, as well as the password or the keyword to get into the website. And Karleen asks him what is the password, and he says fly like a butterfly. Okay, page 59. Jep, antwoord ek. Hulle moet ook 'n skuilnaam kies. Ons gaan nie ons eie name gebruik nie, en ons sê hulle met die kaartjie verbrand nadat hulle aangesluit het, sê Noma Swazi.
Maar wat as hulle maats het wat geboelie word? Vra Karlien. Is dit nie beter dat hulle dit hou nie? Jy's reg, sê Noma Swazi en byt haar bolik. Solank hulle dit veilig berg, ons wil nie kaartjies laat rondlê nie. Sonder die password is dit niks werd nie. Glimlag Beesbal. Reg, sê ek en draai na my rekenaar. Ek het al begin werk aan idees. Toe ek die skerm aanskakel en die voorblad van die vorm verskyn, snak my vriende na hulle asems. Ek het 'n prent gekies van 'n meisie met haar wysvinger voor haar lippe, asof sy 'n geheim bewaar. Op die punt van haar vinger sit 'n blou skoenlapper. Love it, laat hom Swazi eers hoor. Elkeen wat geboelie word sal trots voel om deel van iets te wees, voeg Karlien opgewonde by. Beesbal skud sy kop. Dewald, toe is jy al die tyd net nie 'n mooi gesiggie nie. As jy kan vry soos jy kan Photoshop, is jou toekoms rooskleurig. Wat sit ons dan daarop? Vra Karlien bo, Noma Swazi en Beesbal se lag aanval. So, they have to choose a nickname for each person in this group who is starting this organization, obviously. And when they hand out a card to someone, that person must burn it. But then someone mentions, but what happens if that person who's received the card because they're being bullied has friends who are being bullied? Isn't it better that they keep it? And then Noma Swazi says, yeah, maybe they should rather and just put it away in a safe place and not let it lie around. And Beesbal reminds her that without the password, that print out QR code is useless. So Dewald has already worked on the website and he switches on his computer for everyone to see, and they are so surprised by the first look, because when you go into the website, it's a picture of a girl holding her finger to her mouth as showing to keep quiet, and on top of the point of her finger is a blue butterfly. And they're very excited about this idea because they feel people will be proud to be part of this. Then Beesbal compliments Dewald and says, you're not just a pretty face. If you have the same talent to kiss as you do with Photoshop, then your future is looking bright. But then Noma Swazi and Karlien interrupt him and ask them, like, what are we going to put on the website? Het julle huiswerk gebring? Vra ek. Ek het, sê Noma Swazi en haal haar lys uit haar sak. Wat denk julle hiervan? Jy is nie alleen nie. Die belangrikste ding wat slagoffers van boelies nie besef nie, is dat hulle nie alleen is nie. As iemand jou boelie, is daar 'n kans dat iemand anders ook deur die persoon geboelie word. Staan saam. Daar is krag in getalle. Ek het nog 4 blaaie vol, spog Noma Swazi. Dis bakgat, sê Beesbal opgewonde en trek sy papiere nader hom. Hoor myne. Manier om te keer dat jy in die skool geboelie word. Moenie onnodig aandag trek nie. Moenie wys dat iets wat boelies vir jou sê jou ontstel nie. Moenie reageer op iets leliks wat hulle van jou of jou familie sê nie. Vermy dit om met hulle te praat en sy dit nodig of voor 'n volwassene is. Moenie bang wees vir hulle nie. Boelies kan jou vrees aanvoel. Dit kan werk, sê ek bly. Dis dit definitief 'n begin. So Dewald asked them if they did their homework, and Noma Swazi and both Dewald says they did. So Noma Swazi takes out a piece of paper. She has many, but she reads from a list that says, you are not alone. The most important thing to remember is that you are not alone. If you are being bullied, there is a possibility that someone else is also being bullied by that same person. Stand together. There is power in numbers. Beesbal wrote down the following. Don't draw unnecessary attention. Don't show bullies that they upset you. Don't react on something ugly that they said to you or about your family. Try and avoid speaking to them if you need to do it in front of an adult. And don't be scared of them because they can feel your fear. Page 61. Ek het aan nog iets gedink, voeg Karlien by. Maar ek weet nie of dit gaan werk nie. Vertel, sê Noma Swazi. Wel, verduidelik Karlien.
Aangesien ons op die skoenlapper besluit het as simbool, kan ons vir die groeplede handgebaar leer. Indien hulle sien iemand word geboelie, kan hulle vir daardie persoon wys, hulle moet sterk staan, deur die volgende beweging diskreet te doen. Karlien draai haar handpalms na onder en kruis haar duime oor mekaar. Dan begin sy die gefladder van 'n skoenlapper nabots. Ek staar na haar. Skielik is Karlien vir my die mooiste meisie wat ek in my hele lewe gesien het. Ek hou haar blou oë en handbewegings noukeurig dop. Haar glimlag is onbeskryflik. Ons al vier staan in 'n sirkel en doen die skoenlapper ding. Stadig, diskreet. Ek sien in my geestesoog hoe leerders dit oor die hele wêreld saam staan en mekaar teen boelies ondersteun. Ek sien hoe 'n dokter hom ondersteun as 'n dronk pa by die huis aankom. Ek sien hoe 'n vriend 'n ander ondersteun op 'n redenaarsverhoog om sterk te staan en in homself te glo. Nou verstaan ek waarom Nicola altyd so aangegaan het oor hierdie inset. Die skoenlapper is 'n simbool van hoop, van lewe. Ek besef nou meer as ooit hoe verskriklik baie ek haar mis.